Amcic ياكد uɣerda amɣar. Le chat et un vieux rat de Jean de La Fontaine. Ur ẓriɣ anida akken i ɣriɣ, tamacahut-agi ficfiɣ. Af yiwen n umcic akken d amcum, yesseṛway ɣer dayen lehmum. Ttaggadent akk msakit, yebɣa ad ten-issenger si ddunit. Ar ɣur-s ssem d umerdax, d tmesxir yakk d tikellax. Mi iwali ɣer dayen di lɣiran, ugin ad ffɣen akken llan. Ladɣa yerra iman-is yemmut, yesḥebs nnefs, yesḥebs ṣṣut. Yessent ad iṛef accaren-is, yesɛlulqed aqeṛṛuy-is. Mi t-id-walan ɣef yiri n uɛric, nnan-as dayen yemmut umcic. Nnan-as ccah nethenna deg-s, ayen akk i yexdem ixelleṣ. La s-qqaṛen ṛwan taḍsa, ad neḥḍer i tenṭelt-is ass-a. Ladɣa bdan yakk la d-ttḍillin, si lɣar ɣer berra akken ad walin. Akken d-ffɣen qeṛben-d ciṭuḥ, amcic yuɣal-it-id rruḥ. Ijelleb yeɣli-d f yiḍarren-is, yeṭṭef-d kra gar waccaren-is. Yenna-as yiwen uɣerda: "Hakki tiḥerci di ṣṣyada, ad ken-tetteɣ yiwen yiwen, ɣas teffrem di lɣiran-nwen." Yiwwas yenneḍ di lfarina, yuli s aɛric yeẓẓel dinna. Yeẓra iɣerdayen ad ḍemɛen, ad as-inin wahi d awren. Dɣa atan iḍall-d si lɣar, yiwen uɣerda icab d amɣar. Iban kan yakk ɛeddant fell-as, ula d taẓeɛkukt tegzem-as. La yesraḥ, iɛawed imuqel, iɛeggeḍ amcic akken ad s-d-isel. Awren-inna wer d iɛeǧǧib, yerna tiṭ-iw ur teskiddib. Ma tkellxeḍ-as i uɣerda amɣar, ɣas kan uɣal-d d acekkar. Yerna d tidet mačči d lekdeb, si zik yella mačči n wassa. Qqaren ulac am ujerreb, ɣef uqeṛṛu i yettɛassa.